langa ko na hi sumtam ta ta ki dongjin na in langa ko ki thot phale accountability the transparency wa to akilowen na nanga ko na hi session ma society khat sum kala samiti cha trust deficit min nei chna thilpha ibola paisal account pa chu transparency paisal maintain ala mi pi apang dinga ready sa ka ti ke lunggela na ni silonga higa asewanga kimpi megalai minai lai mandinga sumaki don tela koi matha sim lo chu I hamta mun chom project chom langa thot ding ki ti teng len tham kha ne mi lung sei kha kamu do na ai chu lang ho ko ma khol ki sei nom lo na thu di a nai to wa na ai ha le pyong ku kin pi manipur ka poi ko tu ka poi ITLF ka poi public sum chu mi pi sum pa chu ai sela mi pi heading do ro chu het sa wa it's your statement I don't explain this statement chu siam wa tu kom sunga ya imovin ija ta ki mang do ya balance ti pi simum I mi ma min housing loan na ki la in na sa ge sana mi pi sumai nan ti sa nga chu ka ti na min gin mo sa ya chu ele chung thui ki su thieng ngai chen dinga transparency wang